Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidam dito'y balay, Rocky? Imayak, tabuludok ti anak ta, Gia. Anya? Buludok tay pasyar ko may. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, tasan ko matabaybay ang ti ubing. Isublik matla adagos. Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludok lang may. Isublik to. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradwam lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaammo ko naklangarudan. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ata kayat ko mo ta makadwa ti putot ko. Si kakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ka aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga Naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo na ta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga iti kankanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawid tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka diti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw. Apay ngay, kat 5 nga oras lang ang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no addadain tun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na, isublidan to ka de. Ipamay samkit diti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa'y ti apo ko kinton madamdama. Awaga kung ti ex mo ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay naanak ko, awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat daytoy para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, tagtrabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ti apuyo. Agyaman naklaunay Rake. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kunkwana. Anya lang una ti pagdanagan nyo kat saan mimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami, tama nga no adada kasama pasama kunkwana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kita nyo kanya kaya. Jak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasao kayo. Di mo ngamin ikan itidakas akay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isubliklat tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya kan Rake. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Inton sumaruno, agtanang kayo. Wen, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, nanang. Alas daw sa nakaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod, saan? Basta insubli na laeng ti anak yaw. Ay nawaw. Talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, nanang. Ada ka didiyo na kinaawatan? Imbes nga agpasensya, tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita, katawan nagbaliwan na. Wun mo tanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, nanang. Di bale, saan yung mataamanugang dayjay?
Na imbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Sasha. Na, anya manin ti aramidam ijay. Buludag man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ita? Iyawid ko mat diti balay ah. Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikaswan na. Duwang nga aldaw laeng. Ipilit mo man nga minan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manin maasikaso. Dahil talangay ah. Nalakalaeng, si kakit di mat. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, sika Sasha. Anak ko na taday dyan, niya. Makamu ka. Anya man ang tigagaram, Rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludak manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kat di. Iyawid ko lang iti balay tapno makadwak mat ah. Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka day ti bagbagam. Awanan ti ado asalodsod. Itad yu ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim nga eh. Duwang aldaw lang. Isublik tumot lang ka na kayo. Agasam man ti duwang nga aldaw. Anak ko mat na ita. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo da ita abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan Rakay. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod man ng ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen at atimbaga na kat nagsarita kayo. Duang aldaw ka naw. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay, una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami, nanang? Inulbudan da kayo laang dayji alalaki. Talagang agar-aramid. Ay no kasta nga rod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Nay, buludag iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin, no? Duwang aldaw lang, mat. Apay di mo kayat nga ipabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak nga agtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtad iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho ka mo't lang ah. Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog, nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanagan aklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo, no pudno, no inuulbud matan ti ibagbaga na dayji a tao. Anya nga rod ti aramidan ta anak kaw. Mapan ko alaan ti anak ko, nanang. Ang mga numakita na ka jay kalivin na ijay. Saan mo't ani Rocky ti gagarak, nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta sa antay nga ammo, no as asikaswan na kadimot laang wino saan. Ay nawaw, anya tararamidam diti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay, saan ka de? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat, apay akas talat ti kaus na? Anya ti kayat maasawan. Bado na payla ang dayta edi na palabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakal mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta, isong agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas na awan serbik nga ama. Pudnumat, kita aman ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasauna ya Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado ya ubing. Sampay mo ta narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Amom nga rod ti taray ti panunot na. Saan?
Ang uto-utomot na dyan, no, maminsan. Managing bubukod kamot. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kadilaang. Siyak ti makaam mo. Sigurado ka saan ka ang mairaman. No, daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apaya kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kun kasla saan pa'y nagdigdigaws. Ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, diyo ititit ti ubing kang kwana. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbengan na iti anak mi, taawan mat ited na sustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa iti kunayo nanang, sigurado asan amang tedayjay, isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko, ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko a binulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anya aga po, ngayimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikaswan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo ngay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya mo. Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustentaw. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron ba't ang makadwa ti anak ko? Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mat. At dakarbangak ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikaswan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kitya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mat ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludan. Marurudak launay kadagidya nga gina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, kasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, diya. Kastamat kada kayo, tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na kong. Apay ti apoyo, tata. Nasaya at mati kasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan kwa na. Ay won, pudno launay day tata. Ay nawaw. Iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento, tata. Tijak pa'y kayat, tunggal buluden na tiputot na, kat di na mat as-asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan, Rakay. Isumot lagayam, Ano ti bagada kan katatang? Si kamot gayam, ti ayan ti parikaut. Apaya siya, kat isuda ti narigat akasarsarita. Tadi mo mat ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya, no nagbalin ka kumanga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbangak tatang.
Karbangan mo't nga ibagbagam rakay. Responsibilidad mo tupay, di mo maaramid. Nang ted ka kumamot ngamin iti sustento namasapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kaslaim pabarangay mumutlaang ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, katawa tu ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda bayadan mi di pagadalan nanang. Ay, nawaw, manan. Masapol ngagbayad ako nanang. Nakababa inti may mention iti group chat. Urayam nga agsweldo ni tatang mo. Awan kwartayo di tayo nanang. Awan kwartak ita. Dapat trabaho yaw. Manula ang matiswildok ijay ngay. Intun katapusan pa ibot ngagsweldo ni tatang. Ano sa mga urayan ti sweldo ni tatang mo? Tawan ti kwartak kunak. Ni tatang la akanayon ti agbaybayad. Kat agpada kayo ba't ngagtrabaho nanang. Di mo papudutan ti ulo kat bigbigatan. Sika, Jake. Noan niya ti imbagak, iso ti aramidaw. Agkapi-kapay lakay. Ayaman akbakay. Anya ti kayat mo, kamuti wano tinapay. Kamu tilatang bakay. Ibusam day ta. Ay wang gayam, nagsweldo kayo ka din. Wait. Munto'y nga rodon ti sweldo, tasyak ti mangi budget. Bayadam ti utang tayo ti store ni Nana Petra Won, ti sweldo mo lang ti pagbayad ni Jake iti pagadalan. Sika ti makaamaw bakay. Amo ka nalalain ka nga agi budget. Tas sika ti babae. Kasta no adda ti sweldo, irimit mo kanya. Sipod nagkasartak at sika ti mangiduldulin iti kwartata. Mala, awanan ti adu asao. Mudtuyan ta kwarta, ta mga numaksayan pay dayta. Ano sa mon, taday talang ti sweldok ita alawas. I-budget mo pa ilaan. Hello, Api nga italaan nga sinong batam ti awang ko manang madilin. busy ak ngamin itay, apay ka day. Naibusan ti agas ni nanang. Ay nawaw, naibus adagos. Kaano lang idinangipaw itak iti kwarta keng ka? Naibus nga rudan manang. Agraman bagas mi awanen. Amumit asipod na stroke ni nanang. Kat saan akon anak katrabaho. Tawan kadwana dito'y balay. Oo, sige. Mangipaw itak manon iti kwarta nga igatang yu iti masapsapol ni nanang. Asino tinagbiyahe ita? Ni Tata Ernie. Okay. Ni Tata Ernie nga rod ti pangipaw itak. Di mo liplipatan manang Tatilaang ipauit mo tinamnamaan mi kan nanang. Wan, ipawit ko inton madamdama. Agdigo sa kaun ta agpasintro ak itamat laang. Asino ti mawag? Kasla kwarta man ang ti pagsarsaritaan niyaw bakit? Nilo siya akabsat ko ti kinasaritak. Apay ka day. Anya ti imbagana? Kwarta manan? Wan, gamdi ka madanagan. Tasaan mo't ati kwartam ti ititid ko kadakwada.
Anya, Ti kwartaan nagrigatak ti ipawpawit ko kadakwada. awan matimbagak, bakit? Amok no anya manan ti pampanunutom. Awan dakas ngayon sawang ko. Ununaan ka ta narigatan. Amangan no sa bali ti panunutom. Diyak kayat ti kasta kulas. Agsalsalod sudak lang, may. Apay akastamot nanti pa nagsasaom kanyak. Defensive ka launay, may. Pumutangak man na Petra. Ay nawaw, sa inyo pa'y matabinayadan ti utang yaw dito'y isturkaw. Saan pa'y anabayadan, nana? Saan pa'y? Ti kunam kanyak kat agbayad ka no agsweldo ka. Ngamawan mag... Ni, apay ay. Imbagak mo't ka ni bakit ka, abayadan na ti utang mi ka na kayaw. Amangan no adda sa bali anang usaran na iti kwartayaw. Oh, na yun ni Madeline. Anya ko mati utangam ay May sa dosinang itlog kumana na. Sige, pautangan ka. Ngam di mo liplipatan ti agbayad Una na. Di kay madanagan. Tano agsweldo ak. Idiritso kong naibayad ka na kayaw. Mabiit laang nga raw da isupot ko ti itlog nga utangam. Agyaman ak unay na. Apay matakas niya tinaramid mo bakit? Anya manan ti kayat mo asawan kulas. Di mo timbagakin ka, abayadam ti utang tayo ka na Petra. Kasano ko makabayad kat manula ang matiin rimit mo akwarta kanyak. No 3,000 day jay. Day tangarod kat. Anya laang mati umanayan ti 3,000 mungay. Gimatak iti abasto tayo. Kan inted ko ti pagbayad ni Jake iji pagadalan. Ay nawaw, kunak no ninayunam may. Adamat sweldaw. Adda tinangusarak iti kwartak. Anya, Amok nga ammom dayta. oh na yan bakit? Nada kwartak, kwarta ti pamilya tayo. Ngam nada kwartam, kukwam laeng. Apay nga yakasta. Apay nga minadiyo binayadan ti utang tayo nanang. May sakamot, Jake. Isa maditirik na ni tatang kada kayo, takasta ti aramid yaw. Mano atawon mo't ngamin nakasta kayo. Nawa masiguro mo't na. Awan amok abasol ko. Iso adi ka agsao akasta. At basol yun nanang. Nung ni tatang tiyada kwartana, kwarta tayo amin. Ngam nung da kayo tiyada kwartana, ibagayo a kwartayo lang. Apay nga niya kasta kayo. Wan ata ni tatang mo ti padre di pamilya. Agpada kayo lang mo't nga da trabaho na. Nukas di kumakat pag tinulungan nyo abayadan ti utang tayo. Naa. Nukas tamot tiramidan ni tatang, maragsakan kayo nga ta. Sigurado asaan nanang. Ang mga no tumayab amin na plato di tibalay. Ay, di ka agpakalaeng. Tawan ti ammom, Jake. Naalam ka di ti impaw it ko a kwarta. Un manang, naala kon. Gimatang ka kadi iti agas ni nanang. Nalpasan manang, gimatangak matlaang iti bagas mi. Nasaya at mangarod no kasta. Kaano manen ang makapawit ka manang? Ay nawaw, kaipaw-paw it ko lang. I-advance ko lang manang. Di ka madanagan, ta sa anak mo't ama naglipat. Tunggal maalak ti sweldo, kat mangipaw itak mo kada kayo. Nagasat ako na, itadakabsat ko akaskan ka. Agyaman ako na manang. Awan anyaman na. Agpakada ako, tagawid akmutan. Kasla agtudo, kat adda akpay dito ayan ti kumarek. Oh, tangdan ko bakit? Naa, daytoy laang titangdan mo lakay. Uy, Panagkunam ka di, kat umanay daytoy. ano sampay lang anayunan Amumait na makitang tangdanak langit Naibusan ti abasto tayo. Agraman allowance di putot mo nga agad-adal. Adamot kwartam, nayunan pa lang bakit? Ada na kay planuan ti kwartak. Ay nawaw, italang mo't akurang titangdan ng nyawat ko kan ka. Saan ang mabalinti ka sa kanyak, kulas? Anya, Agbirok ka pa iti daduma a sideline mo. Numasapol anayunam ti trabaho, tapno agbiag tayo. Aramidem, tasika ti padre di pamilya. Sa anak anatuloy ang nagpasentro ita, ading ko. Ay nawaw, apay ngay manang. Wan ata nagapa kami kinlakay ko. Apay mat.
Amo na nga ado ti paggasgastusan may. Dayjay lang ti inrimit na kanyak. Amangan no nagastos mo ti kwarta nga ipauit mo kumakada kami manang. Di ka madanagan, tasaan ang mapasamak dayta. Kwartak mo ti pau-pauit ko kada kayo. Awan bibiyang Nicolas iti kwartak. Agyaman nakmanen manang. Maipauit mo nga tati kwarta no bigan. Wen, urayim nung bigat, ta ipauit ko. At damat gayam kwartam bakit? Anya ko maitano adda. Apay nga rod anagaduti sa University in remit ka. Nangag mo tinagsaritaan mi iti kapsat ko? Word. Kat, nasakit tinakam mo, tatumultulo nga kadakwada. Nasakit tinakam mo nga dati kwartang ipaupauit ko kadakwada. No isuda, ada kwartam. No gastos di ti balay, no gastos ti anak ta ija pagadalan. Awan maitid mo. Ado kayo mo't nagkakapsat. Apay asuluam ti responsibilidad yo amin. Saan adakas no kayat ko ti tumulong iti pamilyak? Amok na ita. Ngam ibagam kumakadag iti kakabsat mo tapag titinulungan niyo. Tapno saan lang nga si katinamnamaan da. Innam kayo nga kakabsat, saan ka day? Dinak isuro kulas. Sa anak akasken ka nga imot kadag iti kakabsat mo. Saan nadakas ti tumulong kadag iti kakabsat kan nadakkel mo? Ngam no kastoy nga agbisin mo ti pamilyam. Ada kumamot ng limitasyon ti panagtulong mo ah. Anya tinagsinong bata nyo iti asawam. Nangag ko nga hindi to'y istur ko. Paritan nak at tumulong iti pamilyak nana. Ay nawaw, apay kanaw. Naamuan na lang amang ipawpaw itak iti kwarta iti kapsat ko. Kasta una yan ti pungtot na kanyak. Apay ngay akasta mo't saan mo't akasta Nicolas idi Dakkel tinagbaliwan na nana. Amangan no di mo mo't impalawag na imbagkan kwa na. Uray anya pa'y apanang ipalawag ti aramida. Sigurado adi na maawatan dayjay nana. Alabay am takasaritak to ti asawam. Wen man nana. Bagbagaan nyo dayjay. Isu ti lalaki, ngam isupay lang ti kasjay. Agsarita taman pa ikulas. May papanitan niya, nana. Tinaibagan ni bakit mo kanyak itay kat paritam kano at umulong iti pamilya na. Pudno ka day. Ay nawaw, sana kasta, nana. Dakas ti agululbod. Incomplete siguro man ang tistoryana ka na kayo. Isa na misinterpret dak. Anya, Kastoy nga may, nana. Nakaungetak na nasakit tinakam ko iti asawak. No da kwarta mi amin na jay. Ngam no iso ti da kwarta na lang. anya, Dahil tatipon no, nana. Nasakit tinakam ko, ta ipawit na amin ti kwarta na iti pamilya na. Awanan ti mabate, pare ti pamilya mi. Inton ma-short ti budget mi. Agunget, ti kayat na pa ikat dua wano talo ti trabaho. ay una yan. Di namot nadakamat kanyak ti may papan kadagita abanag. At least tita, kompleto ti istorya anang ngagyaw na. Nakasaritak ti asawa, Madeline. Binagbagaan nyo ako manana. Saan ko abinagbagaan? Tasi kamot gayam ti ayan ti biddaw. Anya, No addatangdan mo, mangibati ka kumamot iti para kada kayo. Saan mo nga ipaw itamin? dakas gaya man ti tumulong iti dadakkel ita nana. Pagsasaritaan nyo nga agkakabsat. No adda ka sa pulan ti inayaw, tulungan da kayo mo't tapno awan maibaga ti asawam. Nang runa no kurang ti sweldo ni Kulas apagbiagan nyaw. Anya nga tanong bagas kan agas langan ti pawityo kada apaw nanang. Agpakalaing kaman ngaminan, Jake. Suggestion lang mag. Masansan mo't ngamin nga agpawit kayo ti kwarta kada kwada. Sigurado kayo kaday ani apong ti papanan ti kwarta nga ipawpawit yo. Ha? May mayat latamot ano agas kan bagas. Tapno sigurado ang mausar ti kwarta iti nakaiplanuan na. Adda nga agpayso ti puntom, anak ko. Kan ano kayong agkakabsat. Husto tinaibaga ni tatang. Pag titinulungan nyo kuma, tapno saan ka amadagsinan unay. Kan tapno at damat ti pare ti pamilya tayo Agung unget ka kade? Wala, taapaya kastoy mo timpawit mo.
Kasapulan ni nanang dagita, saan ka day? Kwarta ti kasapulan ni nanang. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko no igatang yung tumot laang. Basta, kwarta latta ko man ti impawit mo. Agpudno ka man kanyak. Ni nanang ka diti agkasapulan iti kwarta wano si ka. Ay nawaw, ni nanang manang. Matlagayam. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko. Agaramidak iti group chat tayo nga agkakapsat. Apay mo't ngay manang. Tapno tumulong dagiti kakabsat ta iti gastos tayo. Masushort kami matan dito'y balay. Masapul nga agtitinulong tayo. Naibus manan ti bagas kat awan pa'y sweldo. Adda kwartak lakay. Ha? Siya kunti makaamo agumatang iti bagas. Ay nawaw, sigurado ka kaday? Wen tapno adamat ti sirbik nga asawam. Ay, agyaman aklaunay bakit? Pasensya kan akadagiti insawsawang kukeng ka. Nagkamali aklakay. Awanan kanyak na jay. Tinapatag itakat na kaamiris kan. Agyaman aklaunay ta maawatan nak. Husto ka lakay. Saan adakas ti tumulong? Ngamsakbay at tumulong. Siguraduan tayo asaan nga agbisin ti pamilya tayo. Saan kayo matin nga agap-apakan tatang nanang? Nakita nga agsarsarita kayo itay. Wen nasaya at kami manen, napakawan na kun ni tatang mo. Nasayat mo itong kasta nanang. Wan gayam, at the project ko. Manuti ka sa pulam, taited ko. At the kwartam nanang. Ada nabati iti tangdan ko. Kung naklakid din ay bagayong orayok man ang titangdan, wano sweldo ni tatang. Manuti ka sa pulam aya. 200 lang nanang. Siya kundi mang ted. Sigurado nga awan pa iti kwarta ni tatang mo, ta saan pa yan nagsweldo na ijay. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong kadagiti dadakkel tayo? Kastamatan iti sabali a tao. Ngam ada kumamat limitasyon na. Saan mat adakas ti tumulong? Basta saan kumamat nga agbisin ti bukod tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino tinawagam lakay? Ni Arnel na taga-kabangi-bang nga barangay, bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Iso ti mangimaneho iti may sajip. Iso pa ti masinger ko a boundary kin ko na. Saan sapay mo't anatarimaan day taajib? Iso ton ti makamamang iparipir a. Ay nawaw, ipatarimaan mo pa'y tapno mayat ti kondisyon ti lugan no umay na alaan. Iso pa ikit day na paggastusak. Kas nakunak itayon, iso ti makamungag paripir. Na, Ngamno kabalan na atarimaanan, di may mayat manan, makatipid pa ay. Sana masapol nga aggastos. Adto'y titulbag tilugan. Agyaman ako na, sir. Awanan yaman na. Si Kamerton, ti makamoy ti Jabe. Wan, sir. Wan gayam. Di mo liplipatan nga irimit ti boundary, ha? Tapno awan parikot. No mabalin ka every other day, tama nga no magastos mo. Ariglado, sir. Nagsaritaan tamitan no manot ti boundary. Agtungpal ka kuma. Sana mabalin na kisayan nyo, sir. Nang runa kat agrog-rugiak pa lang. Sana mabalin na. No manot ti boundary asing singirek kadagiti kakaduam. Isumay ti singirek ka. Narigat no dagreklamo.
Agkape kayo, pay. Umayan, bakit? Oh, Arnel, agkapi tayo pa. Ay nawaw, anya ti aramidem lakay. Kunaklakit din no nagbiyahe ka. Kumaang madamat gayam dadal ti jeep. Anya? Diyak mat nadlawaragos. Naimbag ata saan mo pa nga inbiyahe. Delikado. Ang mga numairaman dagiti pasaheros mo. Wan nga rod, bakit? Saan ka di nga inbaga ni Sir Jojo ti maipapan iti dadaal ti lugan na? Sara nakasapulan, bakit? Kabalak mo't natarimaanan. Nilakay mo magjay limbabas itay Berlin na kaong agbibiyahe mo't gayaman. Wen na. Sino nga iti akin ko iti jeep nga iman maneho na. Ni Sir Jojo at taga-kabangibang a barangay nana. Naimbag man, tadamot laangan pagtrabahuan na. Wen nga rod nana. Idi pa'y akin nasarita na ni Sir Jojo. Ngam itala ang anapat gantikid daw na. Amang ano italaang nga addabakan ti alugan Nalabit akas ta nana. Ay, anya nga minang ti umay mo ibaga na kaong. Bayadak ti kwarta a binulod ko kada kayo idinapalabas a bulan. Ay, nawaw. Adda kwartayo ay Naala kung titangdan ko ang naglaban nana. Saan min aparikot ti maigatang iti bagas taagpaspasada meten nila kay ko. Mala, agbayad ka nga rudan. Tapno aday gatang ko iti sidaan mi kan tatayo ambong. Kitad kon ti boundary, Sir Jojo. Sigurado ka kanaya kompleto na ito. Well, sir, agyaman ako na. Uwan gayam, ibatim man pa'y tilugan. Ha? Ibatim pa'y lang tilugan, kunak. Ay nawaw, agbiyahe ako mano bigat, sir. Aginana ka pa'y lang. Sayang ti may sangal daw no sana kagbiyahe, sir. Sana mabalin nga ibiyahim ti jeep. Tada napatag a pangusaron may. Kasta ka rin, sir. Kaano nga rin nga agbiyahe akmanan? Mayatan ti kondisyon ti jeep, ta tinarimaan ko, sir. Madingamin, idinalak ka na kayo. Urayam na tatiawag ko. Taawagan ka no kasanaw. Sa pala kumata, sana mabayag, sir. Ayan ngayon ti jeep, Arnel lakay. Awan pa nga rod bakit? Ay nawaw. Apay adi mo mapankitaan iti ayan ti operator. Uray ka no tiawag na. Naa, duwa nga aldawan asaan ka nagbiyahe. Uwan nga rod. Mabayinak mo't nag-text amang no ibaga na sa anak ama ka uray. Kasta nga rudan, agur-uray ka itibanag asaan mo't asigurado. Anyangay nga rod. Kat makiman maniyuhak lang mo't bakit? Awan mo't budget nga igatang tayo ti jeep ta. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. Di damat panunutan asayang ti aldaw mo. Apay akas tamatan, Jojo. Tiyan niya manan bakit? Sa bali mo ti mangiman maneho iti jeep nga impamanehom kan Arnel. Ni Dexter na jay bakit? Na, amangan no agur-urayan ni Arnel. Mano nga aldaw asaan ang nagpasada jay tao. Dakdakkel nga rod ti offer ni Dexter. Anyat kayat mo asawan? Times to ti boundary abayadan ni Dexter kanyak. Dakdakkel nga adayo ngamtik itad ni Arnel. Ay nawaw. Saan anasaya at tikas tangar aramidam lakay? Saan ama iparbang tikas ta ang kapanunutam? No sino ti dakdakkel ti offer na? Iso ti mangimaneho iti jeep. Kasano numadadaal mananday di a jeep? Panunutam lata na dakdakkel ti kwarta amaalata no ni Dexter ti mangibiyahe iti may sa jeep. Ay, rupat kwarta ka mo. Kunaklakit day no si kati mangibibiyahe iti jeep ni Jojo, Arnel nakaw. Siyak mayot na na. Sa anak lang ang nagbiyahe ta ada ka no pangusaron da iti jeep. Ape ka day? No kasta nga raod. Apay asabali mo tan tinangibiyahe iti jeep nga iman manehom. Ha? Anyat ko na yun na. Nakitak nga inbiyahe ni Dexter. May 3 nga aldaw na ita. Anya? Ay, awanan ti mauray ko. Impamaneho damat gaya man iti sabali. Ngam di daman limbagbaga kanyak. Kasaritam to tibus mo Amangan no adalaang di yun nagkinaawatan. Kasaritak to ni Sir Jojo na. Wan, kasaritam tapno nalawag ti amin.
Amangan no agururay kamot gaya man iti awan. Mapanak iti ayan ta, Sir Jojo, bakit? Adda ka di text na kang ka? Awan pa eh. Kayat ko makasarita. Napatig-unay ti bagakin ko ana. Ay nawaw, adda ka di tinapasama ka jak mo? Nakita ni na Rosa asabali ti nangibiyahe ti Jibda. Anya? Maguluwanak, bakit? Mayat mo ti saritaan mi ka ni Sir Jojo, hindi napanak iti. Apay nga rod asabali tinang ibiyahe iti jeep na. Dahita ti kayat ko amaman, bakit? Masapol nga sarita kami ti personal. Iti kasta, amok na da mauray ko ano awan. Aywan narigatan. Ang mga nuditay ammo kat agururay kagaya man iti awan. Sayang ti oras mo Nasaya at may taymay ka, Arnel. At dala kayat ko amamuan, sir. Insumlinan ti jeep. Mabalinan nga manihom no kayat mo. Ha? Oh, awatam ti tulbag. Payakas di, sir. Diyan niya. At ka naman sa bali anang ibiyahe iti jeep yaw. Well, manungan daw lang ang biyahe na. Yamin subli na matla adagos. Anya? Kayat mo ka di nga ibiyahe wano sa anayin. Tapno amok no itid ko iti sa balay. Kayat ko, sir. Mutlagayam. Nagadupay la asaom. Unay kan Jojo, ipa-repair mo pa'y matijip Naanos mat niya, Arnel. Kabalan na rita. Wenno saan, impatarimaan mo kumapay kan Dexter, ta iso tinangusar iti manunga aldaw. Nagawi din ni Dexter. No apay ngamin adi na matannad ang tijip. Relax ka kanilang, bakit? Dakkel nga agpaiso tititid na boundary. Ngam kas na magayam. Kasadot na timang tarimaan iti lugan. Tinapate kat inalamanan niya, Arnel. Isumutan natin makaamok. Ay nawaw, aglablabos kamot lakay. Mauman to ni Arnel kunak tumot. Pinagbalin matan day a Jojo a repair shop ti balay. Wan nga ron, bakit? Tunggal alaam ti jeep kat ada ti ma-repair. Wan nga ron. Naimbag pa di repair shop, tamabayadan da. Si Kangay, free service, extra service kas jay. Lugan damot ngamin na ito, bakit? Kat, agan anos ka nga rod. Anya nga ron ti aramidag. Isublim kitin day ta jeep. Ipatarimaan da kang ka. Inton matarimaan, ipabiyahe damanan iti sa bali. Agbanbanog kalaang lakay. Kunak maano insubliyo ti jeep ni Jojo. Saan nga rod akayat nilakay ko nana? Ay nawaw, apay kanumat. Kaasimat ano kas tala akanayon ti aramidan day jay a Jojo. Masayangan nga min nana. Awan ti amuna daddu mga ibiyahe na. Isu aday ta. An-anusan na. Uray kas ti trato ti boss na kenkwana. Ay saan amay parbang ti kasta. Ay, jak amo iti asawak nana. Isu agun-gundawayan da. Tanakasingsing patlaunay. Kaasimat. Gaputawan ti daddu maapagtrabahuan na. Kat kastamot ti aramidan ni Jojo kenkwana. No pagdublyan manan ni Dexter ti boundary, sigurado nga isumanang ti mangibiyahe iti jeep. Anya ti kunayo nana? Di mo amuaya. Sip-sip day ja, Dexter. Iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo idi na minsan. Hello, sir. Isublim pa iti jeep, Arnel. Ne? Apay nga, sir. Aramidam latan no niya timbagak. Awanan ti adwa sa lutsod. Itulod mo ti jeep diti balay, inton malab. Ne? Inigdap nam. Apay nga yakas dyan. Sigurado a times 2 man ng ti boundary nga itad ni Dexter. Isu akasta. Asino mat kinakadamagan, bakit? Isumat ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Sip-sip kano day a Dexter. Rupat kwartamat day a Jojo. Apay asan nga imbagbagan ni Sir Jojo ti may papaniti day ta abanag. Naglawag mat. Ipabiyahin na lang ti jeep kang kano ada ti dadaal na. Liblibriyan na lang ti bannog mo. Isumat lagayam. No siyak ti sika, isublimon day ta jeep. Narigat akalaban dagiti sip-sip. Gaputa dakkel ti offer dakan ka. Kastamutan ti aramidam.
Praktikalak laeng bakit. Ayawan lat amok iti tao akas tatigalad na Jojo. Suportaran naklat kang aminin. Sa nabalya, may ranod kang tumutlaan. Rupat kwarta ka talaga. Dayjay mo't a Dexter. Sip-sip mo. At tanda ka man, ang mga numangag na iti karuba kat anya pa iti panunutan da. Di uray mangagda. Pudnumat ti bagbagak. Good news, Berli, bakit? Anya ti good news, Arnel lakay. Nakasaritak ni Tata Pidong. Kat, anya ti imbaga na kang kangay. Ibiyahe ka no ti may sa ataksina no kayat ko. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Saanen a masapul a makiinnagaw ka iti tao asipsip kan operator arupat kwarta. Nakunampay, bakit? Narigat ti kasjay. Parikot iti inal daw. Kat, kaano amang rugi ka iti biyahem? Intong Lunes, tayo patarimaan ka no pa ni Tata Pidong tilugan na. Naimbag man no iso ti mangipatarimaan, saan ka marigatan? Pudno la unay, bakit? Anya nga ita. Awanan ti mangibiyahe iti jeep mo. Parikot kong harod, bakit? Ay nawaw. Basol mo matlaang Uray ni Dexter asipsip. Nauma matlaangan. Agbiyahe lang mo't dayjay no kaano akayat na. Di na pa'y ammo at harimaanan ti Jeep. Sinayang mo ni Arnel. Awagak man niyang paiso ni Arnel. Ang mga no kayat namanan. Sigurado asaanan nga umanugot dayjay. Pag ko na amay, bakit? Amom ayat yan ti panunot na. Ni Sir Jojo ti umawawag Kanya nga tatibaga na kanyak. Wano, nadadal man ang ti Jeep na. Isaan, nalagip na ti umawag kanyak. Tinasayat, sungbatak ti awag na. Hello, sir. Busy ka kani, Arnel. Wen, sir. Ada ka ni bagayaw? No kayat mo, ibiyahin manan ti may sa jeep ko. Ay nawaw, sana mabalin, sir. Nay, apaya sana mabalin. Sana adda taksi ni Tata Pidong ngay man manihaw? Anya? Pasensya kayo, sir. Agsapol kay latan iti sa balay. No, adda mayat amang imaneho iti jeep yaw. Anya launay ti pampanunutam lakay. Awanan ti mangibiyahe iti jeep. Nakasaritam ni Arnel. Wen bakit ang madakanumot tan ibibiyahe na taksay. Awan nga ruden Alanganan nga ibiyahin na ti jeep mo. Parikot ko lakit nga rodan no asino ti mangibiyahe. Di mo awagan ni Dexter. Sana? Anya nga ita. Awanan display laangan iti paraangan tayo day ta jeep. Sayang bakit? No kayat mo, di si kalatan ti mangibiyahe. Jak lakit di maanusan. Dayta ti ganabem. Rupat kwarta ka ngamin. Iso nga awan ti agbayag a driver kan ka. Malugi kan to kung naktupay ka. Ay nawaw! Di negosyo ang naipatakder babaan iti kinaimbag kan respeto kat agtultuloy. Ngam ti negosyo ang naipatakder babaan iti kinaagom kat saan nga agbayag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.